Yes. Minjhani matsongo magaza. Laha hi nga koho sweswi hi le mutini wa Paparulani. I xitandi xa Paparulani xo. Le xitandi xa Paparulani. Xigodo leswiya swi suseteriwile leswiyani. Na xikhumbanyana xo at least ku nga jumpisi then hala ku ta tirha defense hala. Xigodo leswi suseteriwile. Sandi leyi chichiwini sweswi yimele tin'wana tilori ta 3 ta Chua River Sand na misava, then ku ta va kha ku endliwa swa ti-foundation kun'wana kwala va ta kha va sungula ku cela va yisa wa kona kwa va lo tshama halaya sinyeni luwa se yi sandi hi xixini hi le ka Paparulani laha swo tala vulavulini Matsonga ni vulavulini ntsaketsa element hinkwaswo ko va ku swilo swi nga endliwa Xikwembu swi endle Xikwembu. Na swi ta va khomi ni zondaku ni nga tivi nandzu mi zonda Paparulani a nga tivi nandzu hi loyi mulungu kwala ma n'wi vona Paparulani laha se hi fiki ya vugima musi le mutini wa wena hi ku ka Paparulani ya vaseketeri vona va le ku ku voneni sweswi vaseketeri sweswi hi nga yimelini vatirhi lava nga va thola va darata then tipilari leti va nge ta then swigodo swa hisi or swa orisa or ya no xitandi xo xikulu kambe hi le kwihi la tikweni hi ri ndzhaku va ri le ka Maphophe ndhawu ya kona ka switandi leswi swa kusuhi na xikontiri xa Punta Maria road hi leyi nga laya hi leyi ya Punta Maria laha ku endlaku timovha hikwala sweswo so guys Paparulani street xikona ku na Paparulani street kwala ka Mhinga xikona xitarata xi vitaniwaka Paparulani street so guys mina xi tala ku zama ni komba xona i progress na le ka vanhu hinkwavo va nga hoxa xandla vuton'wini bya Paparulani va kona va nga hoxa xandla tindlela to hambana the likes of Salan producer producing music, the likes of Sabawa was featured on the music, then kuna vu Leker stylist va kona va play role ya ku va discover Paparulani video teto a va tisa ka social media so swi ndlela leyo guys a ku lexi ni nga ta mi byela xona so sweswiwani hi le Paparulani ku na gig hi nga n'wi yimela Joburg ku na gig Polokwane ku na gig ya nyamutlha laha hi nga ta va ri na Benny Mayengani loko ni faka mali amulele ni ta mi byela ni ta mi kwahla liya mankhoma manto sweswi se u nga va byela ku yini vaseketeri va wena nyamutlha u ta va coachina aka amu namutlha wasitwa ni byela vaseketeri va wena byela vaseketeri namutlha u ta va u ri Polokwane a mi rupa Thasini u ta va u ri ka Amus Resort loyi u nga ta ku na Benny Mayengani na tigiginya tin'wana tetitsongo ti nga kona so va ku ri ku tweni sweswiwani ta va ni ri kona sweswiwani ni la ku teka ndlela na vuya Joni mina ni tshama ni ri kwala ka N1 vaseketeri va mina hayi languselani leswinene ka vutomi bya mina ni fanele ni langusela leswinene ka vutomi bya n'wina va lala one side n'wina mi ni rhandzaku ni mi bela mavoko ni ta mi tsakisa ni tsakiseni hi leswo so mi n'wi twini Paparulani hi swona sweswo hikwala na Paparulani hikwala Murageni swigodo leswi helini swigodo swi cheriwe hinkwaswo swigodo loko faka mali amulele vona ni ta na mpahla liya ni ya Joni mina mankhoma hikwala Murageni podcast obvious so podcast
i Butu wa Paparulani. Ya ndambyela ku fika kwala ka Malamulele. I Butu wa Paparulani. I Butu wa Paparulani hi vo buildera hi vona manejara ya kumeka xo kumra gova rights boto leswi ceriwe hinkwaswo hi lavawani hi vodka okay mata ko la helwa yini mi ta kana mi xila be manager va mi langutisini vanhu hi yena yo builder yo duma leyi ka Malamulele vanhu vo kahle mi vo duma hi yo builder yo duma leyiwani kwawo aka W story a fa mi no komba la ku okay vanhu lava ngo kona Ya. kasa ri papa ku vona mata ku va manager swi olovi u vo tsutsumisana na tikhamera Paparulani a lava ku wa a ko vhika hey va ta fona njhani Hey. Hello. hey Ya. Oh, bona mata ro menja njani. Ki hlanganisela swilo va mi nyika yena. ni ta kwini okay Na ha ri hala kaya, sweswi na ha ri hala kaya. a ka ri hala kaya laha le xitandini xa wena Ye. Njhani? va le ku n'wi voneni A ri a mi ku problem ya laha ku endleka podcast la problem ya kona ye one ara problem yo karata ku so yini ni kulukumba lo wa la ga tema standi kusukela khona liya khona liya khona liya na wole manager liya ku ta fika la ni nga yima kona laha ho kanakana cause peni ya kona ha yi voni na kusuka mi ya ka peni yi nga dzimwa laya a ho exmate ku ri no ku nga va ku ri kona so ku fanele ku tala va ka masipala va ta confirm va na xina xo fika xi komba hi xoxo ma xi voxiya loko va ta na xi fika xi rilela ku nga na peni cause yo hlakula hi nga yi voni ku hi le kwihi so that's why I decided ku ri hi pa hi yimini misele u ta fonela ka Malamulele ka masipala and then va ta straight loko va tiva ta fika va cheka peni yi nga laha hi nga fika hina hi vekela laha mi kuma ku peni yi laya va ku hi dye pato hi nga fika hi ya mahlweni va ku mi dye pato kumbe va ku mi tsongahate pato so munhu a fanele ka confirma hi vona ntsena mara ku sukise kwaho exmeta ku sukusela ku ya fika laya ku nga va ku exit na xitandi ya. mara ku na progress nyana so hi yona a hi le ku yimele ka yona so swin'wana swa kule swi nga swi xava swi laya in terms of timhaka to cela foundation na swin'wana na swin'wanyana swi ta swa loko se ku ta kusuka swilo leswi hinkwaswo leswi swo swigodi leswiwani mi lanyana va fanele va hlakulanyana ku basanyana swin'wana na swin'wana se already se swi nga sungula mara first yi fanele xi endle swi nga sungula ye n'winyi wa jarata ku ku lava ku ta hi laha ta fika laha ka khona leyi ya va kona ku biyeriwa swi kota ku va safety laha jarateni u ri yini wena se that's why ku ri leswi se ehleketela ku xo leri laha ku ta fika sweswi laha ima la ya pfula ho hleketela ku sukisa laha ka khona leyi ku ta fika khona leyiwani wa yi vone ku nga va ku ri yona mara hi lava ku ta yimela leyi ipatu Ku ri patu ra ku famba leyi. na patu ro suka va nghena gedeni leri kwihi. yes Swi ri gete bi ta va na xikarhi. ta va na xikarhi laya Okay. so lexi hi dlawutaku hi chava ku laha erulani a ni swi tivi ku laha peni leyi yi laha or peni leyi yi laha or peni leyi yi laha hi nga ha vuya hi laha va ku patu laha millimeter ku sukusela ku ya fika lawani so lava fanele va confirm hi lava va ka masipala se loko va confirm ku okay laha va ri na xexo xo fika xi sungula ku cela ku ta fika kwani that's why sweswi a hi xavi ku ta fika a ti bye ku loko ku khurile laha hina hi ta fika hi kuma peni ya se vona nga hi nga laha ri pela dyambu so n'winyi wa xitandi hi nge teki decision hina ya ku a hi endli mhaka ku hi hleketela ku mundzuku na hi tlhantlha futhi va ka mi fanele mi yimi laya va swivanyana mani se hi adla hi yimela vona va ta va ka masipala mara va ta nyika report ku ri okay madirayivha va ka Malamulele ku xi helela laya xi helela laha ivi hi kota ku kotlisiwa ve hi cela straight xi ta fika kwani xi ta hi laha xi ve xi jika Ni nga swi vula vo a va endli timhaka ta ku no ku hi va hi fesa na vona va make sure ku no hi kuma ku tikhoma. ni ta fone misa loko a nga hi komba yo a nga hi komba ku kota ku seferiwa ku pfariwa. ku va right mati vona ku kota misava musi yini ya kwala so leyi nga diboyela ya kwani mara yitsongo
ali a hi lavela kodi yo chela liya lodi ya magoji ma fence ka foundation ka shota tina ya ka mhla ya ka veri mahlavi uri veri le machinini ya kwini veri machinini ya ta kona special stino leyi mi vona ku la mahlweni nyarulela Gaza hi yena va ri Caswell Mandlati buildera hinkwayo yo tlula leyiwani around so ya ka Xirindi i tukulu ka Mandlati hi Mandlati ya i Caswell Xirindi i tukulu ka Mandlati i tukulu wa n'wachapu n'wana yena loyiwani se loyiwani Xikwembu xi n'wi rhumu ku ta akela vanhu paparila no rhumu ku ta tsakisa vanhu so mimito yo yi le ku tlhaveni ku penga ntlavu ku penga i ta endla yini problem kumbe ni vendenga ni vaviseki blind ntlhave mitwa dammit se ndhawu huma kwini phese ni stakile yes ni tlhave ndenga dammit yo loko munhu wo tumba xave maphaxani fo kaya xithaphutaphu xi boha ndenga xi twisisa na xona guys lomu mi voneni laha se no kaka ku huma a hi mitwa xitandi lexikulu lodiya leyi yi cinciwile a ka ha zama ku tirha guys a ka ha zama ku antswisa vutomi bya paparulani kusuka Joni ku eka xitandini n'wake Mraga mali liya yaleyo yitsongo a yi cinelaka kota ku cinca vutomi bya yena xikongomelo xa mina i ku va the guy amaka va right because at the end of the day career music must have njhani ya hela at any time se loko yi hele at least a yi ngisena muti swi nge fani cheka ntsena loko va ta swa hina xitandi lexi va nakoma switandi leswo swo tsemiwa hi nenge hi nga ta kumeni a hi tindle swa hina munhu a nga ta ku na angetela ni ya fika laha hi mhaka ku ni tshama ni ri nexe swa hlupha tindhuvo ta fika va ku tlakisa se hi biyerini va ku mi dye xitarisi xa munhu tlhanga vuya tlhela ndzhaku ku tikhelele ka noko swona se is either hi endla swa right hi yime lava va ta va confirma ntsena swi va swi ri right a ni voni problem yin'wanyana ku ya mahlweni so tilendze leti ya vulavula tona hi manager hi leti tilendze leti cinciwini lero se project ya ta ku komisa yi sungurile na mina va ntsiki ndya yena ya December ka ti bona swi bela hey ni pala khoma magayisa mara swona empfuka kanjhani vanhu va tima mani a ni swi lava ku pala mi ni pala ndya yena magayisa kasi na vanhu va tima hi bebulu njhani mani swo va swi loko munhu a tale swinene a mi swi lavi kahle hlupheka va ba mavoko a xigazeni humelela i nandzu hi leswo vutomi bya mina mara a fambile hayi vavana xi le ku seketela va ni chavela ku ta ku batholufu hi swona guys mabayisa va tirha wa wena va nga ta khomiwa hi Facebook ya wena leyi hi leswo a hi tshikeni ku vulavula vanhu va tima mani ni tisola ngopfu a ni tiwi wa ni ri munhu wa ntima a va na mahanyelo vanhu lava a ni kwata ngopfu ni le ku soleni ku wa ni ri munhu wa tima hayi mara no nga tisoli ku ya kula va ku tsakela ku munhu a hlupheka mitirho leyi na va yi lavi hlupheka va ta ba mavoko humelela hi sweswi a ku na lexinene ka vanhu va tima vana la one side guys thank you for watching hi le ka paparulana mutini wa yena thank you guys for watching love you until we meet tigijini ta hina ta hi 4 ta nyamutlha danke